Wafa. Ante the age and I walk 4 times. Nikawa Otumfuo Ntam K3se3 Ntam K3se3 say what you will Sikapa no now I Kasa what to Ntam MPaninsem Abusuapanin ene 31 October 2025 Ay3hu Mpaninsem TV yatena se busa se de ene me de brewo yinua be ma Kwadwo fosu dade Lumba ne ho komo ya anene court atena nsem no so a ye de brewo na mum ye be pie mu court anom ene de a mo de ba na ni nyina ene se court se ene obia mfa ne nkrata beboa makoto atimi adi asem no hele leadership bitimi atena asem no so yie no obia mefaale ne de no onfamra eno na ene odobroni Priscilla fosu na lawyer for sorry esra court no se obeso se onka ejapade nwase na court se da bi ene wa maso obeka ejapade nwase nemum asem aka se da nanim no ene se hwan ene ediku na nkasa na afi so hwan ene se fata se oye oyira nkasa nti ene court bo oye odobroni ni nsem no editugu ya court amfi odobroni nemum ene nsem a court kan nyina ne se obia afale ne application awie no or hwese on the 12th November 2025 court betena asem so na court say mbo se ensem no obedi na hohare so se de be ya ebe ma prepare yo na afa so dinto atimi abaye nua Kwadwo fosu na ni wuachi na de be piem ba kon so ene se ye nua ba Brimpomaah ye dade Lumba ni nua ba ScreengoddessMo Ntam Ntam K3se3 edigu Abusuapanin Owusu so se wahwe ama ni nua be ma wuachi nyina no chaso Kwadwo fosu ewuyi nachi aye basa na ne ne nsem no yetu na basa ne esre tebusuafo se me no ka sai de deduache abam ama sabre de ye hwe adi akire na ba bia Ntam ana afen so court edi asam ne ebeto no ye de ho ama ne bo nyina ama ne ahwefo a ehwe Mpaninsem TV midi ni kofi afrie bo modi anso be subscribe be like be comment na wahye bibi akire wadwan na mbese no ene da ho no fa na ene ye ni komo Yana kasa suka buga yara suka buga yara ko suka buga yara su kullo no suka kama baba su sai ara kyau Agyei so ngo ba mi na mo ba o de Agyei ba se yemfama no ana ko bi kama court official Akosua say wa I entitled to Agyei ana court kan say Agyei it court a Mpaninsem na gu say Akosua say wa court is one for the next and no mun some am the two court na court no Agyei atuma mo hwe ni November la me da say we ama nya nkran se bi papa ji we ma nya nkran se bi ya wa se enuma papa se no o de kwawie papa nsusu ka cameras ni mbene ni Erade ase enuma papa se na o de kwawie papa se nyankopon pepepe nyankopon ena bibie wa sha se no se de mpanimfo kan no e wa adie enti ena no bibia e da ne kwamu pepepe fe law anase emra constitution ena judge no o de ye adwuma enye here say and how I feel enti o de bibia toto pepepe me say every day one na oba court you be see ne de wa beti every court yi emudie he ne show nkran say akon awo kon no enkunumdie be ba oh nyame na me kon Erade se okon no nyame kon na obekon ama ye nti Erade nyankopon na ekon ama mama Akosua se wa afosu no wakon ama awarefo any ekunafo bi a almost a face such a challenge in their marriage homes nti Erade na ekon no ma nyame na me kon ye wo nwanwa se the other party so claim say oye yire ana well obibia on the techerema ya de open obeka nti enye me nwanwa the Bible mameti ase say end time and last days enipa be frɛ enokre sɛ ede nkontompo no ma frɛ nkontompo sɛ enokre nti obi eklemu sɛ wɔyɛ yere ana ekunu a enye me nwanwa o se enam sɛ mumu ye be dɔɔso nti no enipa ne bebre kwakra do ano bedwo so sɛ obi ye bɔne na bɔne bi cross ne nipa support bɔne evil generation
na enokre eye truth Yeshua Hamashia Jesus of Nazareth any pentimi mfa na asem mobra no hu say we are in the last days na say obi aye ne cry nkwaje ho adwuma nti japade aye say ewura odobro ni di baaye ebeka ho nsem say na wote sa asem no court ne omo eken japade ho asem e na judge ne se nye japade ho asem na even no mama Akosua asewa kra e di ba ho mama Akosua asewa de o say one na ye rightful wife to daddy Charles Kwadwo and a judge and say son on what on fast yenche japadi on fa japadi bia ma ho enti sasem no wo about to be say japadi an wasem e be kan for now na ne de ya ware no and wo chen say wo no marriage certificate e kire say German ya baya gina tum so ye ware for ya mpa so wo ye ware for no oti aware ase and obi aba be say na ware but by God grace Ewurade amana enwu oti enkwam ya wo ye Mrs. Papa ba ko pa Nyankopon asan ase ehira so and no document no say mun koye ni ye no matumi akoye de abre court no me pa cho Ewurade adom bibia no ai kama mo bu ya pampa mo so na so dobroni hu nsem ne fa na ne ye o bu pampa okay na mami Akosua de na network so mami Akosua de ona na di mi pana ko enti obi be ba be defend ya na so be na omo na business omo so on the 12th of November and I'm be sign abebio se Kristo Yesu ma na ye tiate asefo asase na techema da ya bodwumu na moje di afusane ya be bato na no ehemu nkran say ebetimi amuma wi asemi ansa na eyida na dru because on 12 there na just bosome na Paimon ano no on the 12 Ewurade ya adoma ye beba and a judge ne so be speed up na wa wie case ni Ntam ba mama Akosua Brimpomaah Charles Kwadwo me brother Panin Lumba this sister say eye ne de enya de ebeba so ne what they are to court say yehunu nia ekum ni nua no say ye investigation na yehunu de ekum Charles Kwadwo is one ne kasa 3 days before so ba be free mo no and surround ne ma bebre kwa ya yenya information is near my omo ye investigation it yam pentem emfa no nko chefom abrekwa yan hwehwemu sa ensem no modi bibi ama prosecute ana regarding that criminal ewo German for people for nsem na Ghana so ewo you can say headquarters da be na reporters asemi o sa ba me report ye ne de ewo mo nsem nti asem aye omo investigate de yan sheda nka mo asem nti ma me Akosua ase wansem ye ne wo kan de kire court no se onye sa dana edi ye no ntu since ebehu enye ma me Akosua ase wa mama Akosua Brimpomaah what to court na nim there be wadi ka Canada da se onu ni nia na ewu ena na chiri ba na ewu enti on makwai ena wa no ne wo fanom ofa ya poku Robert ya poku mama Georgina Jenfi ya Lumba do on no o me na by God grace o mati ase so what you say enti untimi ntu nsunu nko fa ahai emihim ena de opa de akokotoko no so yenye na bro ana okuma Paimon so apembeba ena ye sekyerefo ye Hebrewfo ye Jewfo ena ye say ye Kristofo ana agidifo enti pepepe yo ena ye pe enti munya abotre ne nyina ye mompaye na pepepe yo mra still mo pono no mabie say bia out of court settlement beba na out of court settlements base ye ka se mama Akosua se wa enye eyira na se bia asumdue mbata se oyeyire na bia mbokoso aye no mo beti ase of course se obi agitum se mama Akosua se wa eyeyire dia ye de ye kwaye ni ehunu de ekun ye brother Charles Kwadwo ye kwaye ni yensi obi akwai ene en ka se mo obi amayi na se sa na mama Akosua se weka but se omo beka se onye yire edi na ma odi ba court omo ma ni letter se onye yire edi na ma odi ba court nye se bia odi ba court abeselu mba yi nye sa na ti enkuru be ba oh nyame na meko Ewurade se okono nyame ko na obeko ama ye nti Ewurade Nyankopon na eko ama mama Akosua se wa afusu ni wa ko ama awarefo ene ekunafo bi a omo so afesi such a challenge in ya marriage homes nti Ewurade na eko no ma omo nyame na meko na ye wo nwanwa se the other party so e claim say oye yira na well obi bia won K3se3 ya de open obeka nti enye me nwanwa the Bible ma meti ase say end time and last days
nipa be frɛ enokre sɛ ɛyɛ nkontompo wɔn afrɛ nkontompo sɛ ɛyɛ enokre nti obi eklemu sɛ wɔyɛ ɛyere na ekuna ɛnyɛ menwanwa ose ɛnam sɛ mumu yɛ bɛdɔɔso no nti no nipa de bebree kwakora do ano bɛtwe so sɛ obi yɛ bɔne na bɔne bi kɔ so na nipa support bɔne evil generation na enokre ɛyɛ truth Yeshua Hamashia Jesus of Nazareth nipa ntimi mfa na sɛ mo bra na wɔn sɛ we are in the last days na sɛ obi ayɛ ne kra nkwaje ho dwuma nti japade a yɛ sɛ ewura odobroni di bae ebeka ho ansɛm sɛ na wote sa asɛm no court na omo eka japade ho asɛm na judge ne sinye japade ho asɛm na ibi no mama Akosua asɛwa kra ede ba ho mama Akosua asɛwa de o say one na ye rightful wife to daddy Charles Kwadwo fosu na judge ne say sa na ono wote no on fa sɛ ye nche japade on fa japade bia ma ho eti sa asɛm no wo mo aba to obi sɛ nye japade ho asɛm ye beka no for now na ne de ya ware no ene wo chen se wo no marriage certificate to say jema ya baya gina tum so ye ware for ya mpa so wo ye ware for no oti ya ware ase ene obi aba be se na ware by God grace Ewurade amana enwu oti enkwam ya ware Mrs. Papa ba ko pa Nyankopon asan ase so so ena no document ana se mo koye ni ye no motimi akoye de abre court no me pa cho Ewurade adom bibia no ai kama nso na so odobroni hu nsɛm ne faare nkwa na ne kenkan ye me pa cho bia wanti ni okay na mami Akosua de na neto aso mami Akosua de ono na di pana okay obi be ba de defend ya na so be chiro na gina omo na yes okay yes omo so on the 12th of November and I'm obesan ababio K3se3 Yesu maaye na yeti atiase for asase na techema da ya bodwum na moje di afisane ya be bato na no ehemu nkran se ebetimi amma wi asemi ansa na eyi da na du because on 12 year na tese boso me na Paimon ano on the 12 Ewurade ya adoma ye beba na judge ni so best speed up na wa wie case ni Ntam ba mama Akosua Brimpomaah Charles Kwadwo fosu me brother Panin Lumba this sister say eye ne de enya de ebeba so ne opese ye hunu nia ekum ni nua no ese say ye investigation na ye hunu de ekum Charles Kwadwo fosu is one in the casa 3 days before so about the 3 months wow and Sarah ne niam bebre kwa ya yenya information ni niam omo ye investigation it ye Mpaninsem emfa no nko chefom abreko a ye nhwehwe mu ensam no mo di bibi ama Otumfuo ana until the age and I walk 4 times ni ka Otumfuo Ntam kese ka Ntam kese se what you will Sikapa no na wa ya tase akasa what to na Ntam Wakan Otumfuo Ntam Lumba mentor ni na Lumba mentor so edi na oduma ko nyame che no wa be jabe sorry we kwa mwase mdengi na mama kwa cheka odaro ma we kakre bi na eja wa ma na we se de Lumba si edi ne wel nyina hye won sane de bibie ni a asa so de na chija se de why well no de hye won so emma na chi enye basa so obi aye well no de hye won so de ya koso kama no esi ade enkosi akoye se ma ne sina se wo so ohudie ku Lumba potanye sa eye ni de onti ase ma ye nye na se ma ye nse ni ma be ma ne da ya badie emse abeto nyina yesumu bo assembly say eba emuju na sese yitu so no kure no a wonu no ehuna gimi di say asubie beba afanu nyina ne refusu onua ba panyina aka emse mranimfo tene gana maimo ne ena na manimfo nyina ne ko nyina wo mani edi akiri so eti ibega mutra ama Nyankopon na wa manukura da idea am say kai babwa pa
anya ne obedi fo ne obedi bem ene ho hia sa bre se be ya refo so tina yakopon de ma no a ode ba wiase na ne wa ba ye no wiase yamba ni wu echi na enu nyam na so bi eno ne hia tinya ba di am se aba na ye de ne anokware wo mu so bia no posifo ne mranimfo se de eti bia no ba ma adati no mai ga na ni wiase nyina so Nana say you can so na chi ja no aye dia ma say wo suggest bibi mabusu na aye ja ma so on beji wonu masem bia to ma na enya de sa trade o de biche no tikro no enkwagina ti wakai eno kre na me ne no won sa wo so pa na ye bempa nti ye kire de ye hwe se atwetwe be ba no ebia de orija me bia no se kire aye basa se ye se na nke ono otiase na se na nke openachi so abasa be yende nti nyame ya na ye bono pa ye se asumdue betimi aba na yetima kokora mo last one yenye ni se no be ka se no operation e wa na chi ana surgery ni ade nti am so odin yare ko to do already nti se ke ba Ghana fo ni nyane se ni yare na se bia de ne ko na nka ye de na afa ni ye se ko hwe ade ko ekum ye da de nyuma sana yenyina yenimo no na eje bia ni ho ana se wusie bia ni ho beba ya na eja ni echiri nti ni aba no one more a show almost as if you mumma you friend. Yam almost up when you know you who said, woman, I said, more. And you be so, Musu be doing one. Why does this you? I said, I'm Musu be a woman. Sir, I send a deeper baby, no one your woman. And I need a baby, no one what it is sent here, Abasana. Mumienya otwenhu abotrepa na yehwe se okra bi fimu be sa na tio sanya sa na tio se won mo omo ehunu die no nsem na beto na won be magana fo na santimani wiase nyina so ehunu kra ewu biara asomdue ne yehwe nyamanso nyento is it ba se munkoye yie no a that means ye na ebi baba bi ma wabusuan do gode ekoyi die e be den mo fa se bugina wa utimu adwen am ya nam ka se ni pasere ma de sibu fiti na ni timu adwen de ono ko ani woni nti wadwen wo timu nti sai mu ya ne de me ma enyeyi meko se wo ka se wo ko ma de mahu wa na ani okay so na se kojo so se de ne hudo siti am nyi ni se tie biara o my Ghana ani bia se nyina e be jabo na mo na ko na so adofo do mbeba na bia abusua 17 na ma nya abusua na me ka wa se Ntam na tise because I akwa say emu ate won sa ye go so am say ne woni na ne waso bia wonim ba bia e ko so ho nche me nyete mufo me gina fifi me pati ko ka bibi sisi a asema ho ba bia ye gina yi so ye gina mra asase so nti ye ma wo mo sa kwanya no na mo hwehwem na ye nim sa wo de me ko so ba ye djuma na inyina ye ho atoy apapacho ye se kapani due mate ka bibi se no adentina ka bia mfise wa pani unyina fane no mi enu na ka bia mfise nsiesie ma afebi ye gina mu pa me gina mu ni pani fo nya me kokora ni fo titre ni pa e wasa ka mu ha na e ti se ba ya so ba ye gusu pa yes Achiaa no say Agyei sha se na me kasa eno no nkyere se ne yakon me ni ati pa na e percenta odu bempenso bi a enyina asumdue ne anigi aba afiri ke ahyase ne de ato no nsa nyina asum ne abotre nua do a omanya de adi afasi achi no so baby apempen ko twanu a ho abotra na sese mte ekusunya nana we be we say eyie no na da Agyei no say osusu se de e ko ban ye fo ko ban dan be duru no na mfi se bia mbetumi ayeye na mana yi samu ya na de am say wo temuafo a asem hye se mo ha no so no obebia somebody can mun say ade no court ba man nya date abase bia da se ne be ye nti abontenso for so hwe se bia da ben so na eyi na date am be say sa date na na yi ne beba so ana se bia nsesan bi e beba eno de mitimi nyina enkamani fi se afanu nyina apamwa etipamwa ne kusu ayeko so be yanti ase be yadwuma yadwuma se kodo de ye par se nka be na chikwan na afudua ba na ka asudua ba na chire ti seti biara nim se akwanya beba ma etima kura ofas ama we panyima mi musa we kuna ye no
anything a dear intimate said so about Chinchina Chawuku, we could. And the Asante Fonko, and I say Ghana Fonko. O men Biara won a mamre and a mania. Tia send a mamre and I say a mania tear. Sapape, Yana Santimemo, Yan Camemo, Yan Tessa, Biara, Frebusi, or mamre or mania, or fa. And the young Kuna, and I said, when you kuna. I don't know dear. Any idea about why I shall say, say, it here, there be a Wahudo. Chinipa minute me cramani. A begina said as a city, now Bemana Tiasia, send an beer, Nasitrimon, or any city, and no, let me say beginners. Say, a Yemani, yes, a Yemani, ye, and the Msem Rapasso, and Rasso, then I am Rawapa. Mammy, I could just say, why you couldn't bear on. I will who said you, said the producer, remember me, Papa, we mammy, I didn't see that process. Now, would you double Mujin to say where they? I was so young because we are Bushan, so we are because Sabio won't say, Anya, Dobroni, only Lumba, Ewoma. I had a fear in Sabia, that's a Lumba, so no, in Siena Sabia, the war, no, maybe I had the Abusuapanin Chimani at the bank, a call Dobroni Bushan, and to Unimu Bibisa. Abusuapanin, you've been tabby. I mean, Cassabio Bitabio, Mechasa Biamotanachi, Emmanuel, Dobroni, Abusha for Agyei Bibi, Mount Konoki, and I wouldn't be beside or Dobroni, Lumba, and Ntam. Say, we'll buy no so free. I'm on a buy. Some of Mr. Muhu, Montinterview, say, almost a true, but a home bra, Mpaninsem buy. Now, if you say, I'm saying, Uncle, and just you do. Now, I couldn't anymore. And now, as I say, be a pie fiber, as I say, now. Best I could see nothing. But you have said in Busan, one Tiasi, and the person says it should be. The chest say, Odobroni, only Lumba and Tamun, I am a ma abamun. Sabu, Lumba, Mabushan, be a man, Yabisabia, Mimian court, near Cohu, Odobroni Bushan for, and Koya man, maybe an answer. I don't dare meet him. I didn't tell Nana, the Nipaduna. What do you remember? Would you blow or double new tombs already? So, what's what you mean? Nana, Banek or double man, would you want to so Nana? As some way, they be a car. Okay. Is a make critical cousin be necessary until we are no, I was for higher train. Nessa Nana, Bobra, and as a Bobra, I just said, as somewhere Akosua, what him fee, Laye dinner, so can was a Mabontina or set with you. No uncle. Your court was send me with Fiasem, but you may be so if Fiasem say, who did to Musa or Dobroni, I am with Dane. Nadbako me musa padura na ebusa se sini obeya no akoya no de padura na ebusa se Lumba no fase no otiase no obema otiase nti kwan bia wo fa so no ya na dwene kire ne se ne nti no nam so otiase na kire ya kwa ko be na kwa ko di mranim fo nsem ne bo nti yema wo no fo madwemba opani odi odobro ni chia oda otiase no ne chia oda Umu se Lumba no odobro ni nam oh se na Ghana ba wan ka sa odi ani hu ye ubisa ne se oni ne wo man na oni ne wo man wa ye ne ho ade da Nana wadarma na minim se bi obi ade de ye mfa sa mfa no do mu se wafa obi ade de ai se bi akọ no fa kokọ a obi sura ade kire tina odi tun so ade kire na minim na mo no wa shi mutu na nkire mi ana se ni bisa tina wonnim na ne odi ewe se odobro ni fa wadanse se ofa do makunyam chekwa no nim a obeji atumu wa ko sa danse de se nya ono mpo na ha we wonnim e bia na fi ne ye be wo so obi enimi so you person who me you person who be ade o me ba na me ko fie ho a na me ho no so sentia wo ho de mu hia se makwa ko bisa se we dey na so we dey so na that number dey na change o eno ne pa nti obi dey na change o na se ene no be ka se ya che odija wan so mu ye wantimi anhwe hu se ni we ni na ade ni na is that brand no ka sa asem se na onyam ko ni saman no na ni go so no tias it's what tias no ko dey na change o na so hu se na japade we ni japade ni pe mu ya ye mu na japade o ba so o tias no dey na change o ti
do the charge the watch on the bibia and say ne only wasn't cut me so do boni we any bibia na and na chiro di ga no kan wonu keke na kan area yo no da ho ne tibo an nana me musa say nipa dodo na e kan say Lumba wo ye de hie ana otimi di akunyama ne yi asem iba yi ehusem ko ye wura nim ade na asem ne e sha asese aboboba no si ebue wura asante ne dia ade ntina ya fa ma ye wura so onsiesie ma na afei akodu koto a kodwofo su sabi na de jam nsem nyina epia bonten ye buo na mo de amasante ne ana asa abusua no ye kan ya no kwa de ye wura asante ne dia o kana sima na wato bokata sabi ira nche chinyesi omai anasa omai tuso asante me nyina ani ye wura asante nti hwasem no de ka mutimi amaka ma chiro se yes Mpaninsem ye ni sase omi bia na berpezo aba bedru so yes Mpaninsem eba ye no so akoto won no anim na Mpaninsem so ni nananom ani ye wura nana santin so sabi o ye mranimfo na ogina so na sase so de tie na wonim ni a o ye bia na de na hemfo na ase nipa bia de koto ni bia so ota se mo sabi o se na osi ye na safo preocupa ta se na kwaso so mumma ifa yura afano yamfanto kakra nyese woni bibi no wonye nyi ni se kasa na yobati de na mi bisa ase de asantesem ni amamre na ase de atofom dodo sawa ho sana because de mo ye ense de kan nyina no se yi se na na oka busua ho ntie ntie akobasi ya nipa do na fi se busua no sebi amamre no ya hye de ni achi because de ekoso nyina ya amamre ni amane Edisupa na unum asem kopie aseni bia ne ka no eyesronku so bro baby asem ne pempenzo duro wo se nyina yenya botre pa ai ti ye ko baby kakra nti sem ba ma konya kamekona e wasa beto na ne da ase wo ka mo hunso wai sibi Mpaninsem TV